Baraka meya geleki green heye unzanı ko zamanı Kürdi be zamanı devkiye her vaha bi salaya ko bi zamanı devkiye hatiye hemek varanda her vaha em dibini ko de nivîsajî em dibini ko de klasikên Kurdiye em bijin wêjeya Kurdî her vaha nivîsajî heye yek ji wan jî heye hêjeyekî malayekî gelekî hêje mala Xelîlê Sêrtê ko îro em hem jiyana wî hem jî berhemên wî em li vê derê em hîn bibin em bizanbin her wiha em mala Xelîlê Sêrtê jî li vê derê bi bîr bînin bi mamosteyê hêja Nevzat mamoste Nevzat dîsatî serçavêm serserêm re hatiye leşta razî be her wiha mamoste Vehbî jî hatî serçavêm serserêm re hatî ku mamosteyê min bi taybetî xutê ku min vê mijarê min hilbijart bi rastî ez kelecanê bûm ji ber ku mala Xelîlê Sêrtî her tim ku ew kesên ku di medreseyan de ne ku baş dizanî ku pirtûkekê wî dixwînin nejle ename meşhur ewa ew meşhur e nejle ename dixwîne ku ca îro em ê kesê ku nivisandiye mala Xelîlê Sêrtî em ê ji wî nêz ve nas bikin destpêkê xêratna te dikim serçavê serserêm re hatî mamosteyê min mala Xelîlê Sêrtê her wan me got edebiyata Kurdî ya klasîk her wa binga wê ziman e ew edebiyata Kurdî de jî ya herî giring jî ya nivîskî ye her wiha em dibînin ku dengbêjiyê de jî çandeka kültûriya kurdiwarî xwaraniye lê edebiyat û wêje û ya Kurdî ya nivîskî jî her wiha ya nivîskî ye mala Xelîlê Sêrtî bi Kurd tasî em ê niha vetereka me jî em ê wî jî nas bikin lê ez hez dikim bi kurtasî ji cenabê te bîzim mala Xelîlê Sêrtî wek bêjin li Kûderê jiyaye jiyana wî ama kurtasî baş e spas dikim ez jî spasiya xwe pêşkêş dikim mala Xelîlê Sêrtî hem zanyarekî dînî her wisa edebiyatnasekî Kurd ê navdar e çak te jî bas kir bi xwe 1705 da li Hîzanê hatiye dünyayê o li medresên cür be cür ê herêmê perwerde dîtiye o heta çûye başûr li Amediyê jî tehsîla xwe ya dawî wek dîplome wek şehadetnama dawî girtiye o hatiye Hîzanê tehsîla xwe li wir qismen dewam kiriye paşê dersdarî kiriye herî dawî yanî dawiya nîvê emrê xwe dawî li Sêrtê derbas kiriye û li wir êdî berhem dane berhemên nivîskî dane o feqîr perwerde kirine li wir meşhûr bûye û lewma navê wî wek mala Xelîlê Sêrtî maye yanî bi xwe jî Hîzanê ye li Hîzanê bûye li wir tehsîl dîtiye derdorê dinê elmê xwe pêş kiriye pêş xistiye û li Sêrtê jî elmê xwe li hemû alemê belav kiriye wek Sêrtî hatiye naskirin ez bawerim me hinek mexlesiya nîspetên wî jî hene Omerî jî tê rast e em ê werin ser vê meselê jî lê bi îzna we seyda em ê niha ku berfirehtir jiyana mala Xelîlê Sêrtê nas bikin niha vetereka me heye di derheqê mala da pêşî em ka vetera xwe temaşe kin bêka mala Xelîlê Sêrtê jiyaneka çawa domandiye jiyana wî em fêr bibin pişta jî em ê hem berhemên wî hem jî jiyana wî ve hevdûra hîn bibin kerim kin klasîk bingeha ziman û edebiyata Kurdiya nivîskî ziman û edebiyata Kurdî li ser koka klasîkên Kurdî zîldaye û hêşîn bûye ziman û edebiyata Kurdî bi xêra van klasîkên bêhempa gihîştiye asta îro yek ji wan klasîk vanan jî mala Xelîlê Sêrtî ye mala Xelîl di sala 1705 an 1705 li Hîzanê hatiye dinê ew endamê malbateke ku gelek alim û zana derxistibûn bavê wî mala Hisên û kalê wî mala Xalit jî zanayên dînê İslamê bûn di hinek çavkaniyan de neseba wê nîsbetê Şeyx Musa Ez-Zûlî tê kirin Şeyx Musa Ez-Zûlî di nav xelkê de wekî Sultan Şeyx Mus jî tê nas kirin tê gotin ku mala Xelîl bi wesîla Sultan Şeyx Mus digihîje Hezretî Ömer ji bo vê yekê jî yek nîsbeta wî Ömerî ye di salên xwe yên piçûk de li cem bavê xwe dest bi hînbûna Qur'anê dike mele li bavê xwe piştre li medreseyên din jî ders hildigire û îcazeta xwe ji medreseya İmadiyê ji mala Mehmûdê badînî digire mala Xelîlê Sêrtê pêra meyl û şopa sofîtiyê dike û întisaba yek ji şêxên Qedriyê Şeyx Ehmed
رشید دکه ملا خلیل دگلک علمان ده پسپوره و دگلک واره علمه ده برهم نویسیه درباره علم وکی صرف نحو بلاغت منطق مناظره جدل وزی عقیده حدیث فقه مولید و گلک واردن ده برهمن ویهنه دوی وارده ملا خلیل متودا پیغمبر ممشاندیه ده سری ده زاروک خواه پرورده کریه ده انجام ده زاروکین وی هما تبونه عالم پرانیا بر همین مالا عربینه لیچند بر همین ویجی بکردینه یا هری گرینگجی نجلل انامه نجلل انامه مالا خلیل سرتی بر همک میا کلاسیک کو جروجای کمین حیان ها مدرسه به مدرسه گریه جبو علماندنا اهل مدرسه رورکه گلکی گرینگ دگره او کتابا رزی هاتیه پجراندن و بدرسکی هاتیه خوندن مالا خلیل سرتی سال 1843 آنده دنوتو 6 سالی عمر خوده دچه رحمه خوده لروجلاتا باجار سرتی لگورستانا بلیلیه هاتیه دفن کرن بله اما نها انشالله او هلبسته که من demek ki peşta min nivîsiye ser Seydayê Melek Xelîl em inşallah ew wek helbest bixwînin û paşê jî derheqê Seyda da çend heb agahiyên kurt bidin inşallah. Evine tebxune sand. Evan bixwe nivîsiye. Bel, derke kerem ki Seydayê. Seydayê Melek Xelîl alimekî pir namdar ji ilmê ra bû delîl ji bo zanistê kir kar Seydayê Melek Xelîl به اصل خو جهیزان به سرت دبع عیان گل جویرا پر حیران سیدای ملک خلیل دزانه بو جهل درده لبر جهل بو پرده تم شاگرد کر پرورده سیدای ملک خلیل به علم خوی لطیف کردی عربی کر تألیف دیسان علم شریف Seydayê Melek Xelîl ji bo gel kişan zahmet lê tücar nekir minnet Xweda lê bike rahmet Seydayê Melek Xelîl belê eva helbestahan me xebatên Seydayê hêja hilda pêş çava wisa me nivîsî heqîqeten Seydayê Melek Xelîl alimekî bêhempa ye ji ber wî qasîya dixwazim çend heb xususa بکورتاسی لسر بیشم لسر مالا yani nasıl? لسر Seydayê Melek Xelîl Beli. Heri peşi Seydayê Melek Xelîl ku em bi Arabî bêjin alimekî zülcenahayne yani hem bi Kurdî nivîsiye hem jî bi Arabî eva tiştekî mühim e yani em bêjin her insan dikare li ser zimanê xwe binivîse lê feqet meriv di zimanekî biyanî jî binivîse ew jî tiştekî cuda ye qabiliyeteke mühim e ya duyem elbet Seydayê Melek Xelîl alimeke û bilxase li ser nasên İslamê xebat kiriye mesela li ser Kur'an-ı Kerim û hadîs-i şerîf vesaire ji xeyrî vî jî Seydayê Melek Xelîl aynı demê da medeniyetê hinî civakê dike mesela em bêjin pasajeke kitêba xwe ya Nehcil Enam da وها دبیجه ام اویج بیجن یعنی ام بیجن لسر تربیه و تورا جیانی گلک تثبیتی هنه ev pasajak küçük em bukunun لسر آداب صفریه معلومه و mesela آداب صفری yani adaba خارنی آداب خارنی بله mesela em بیجن de hayatta da gelek adab hene fakat adabek jiya sıfriye ayrıca em bêjin her yendik mirov roje sê dana nan dixwe îja ji bo ku mirov ka çawa em bêjin hereket bike mesela bu kurtayî wiha gotiye li ser zadê rûnê bi terzek edeb pê rastê rake û razî neçeb ha demek ki aynı demê da nezaket û em bêjin pencî exlaq hînî civakê kiriye Mamoste min niha me behsa نجل الانام کر نخواست کو جناب تپری تشکی خوش کو کو نجل الانام ده هم بحثا نصیحتات کن هم دبینیم کو او کسی کو نهال بتا باشد کن د مدرسه آنده هر وها کتابن درزه ده یعنی مدرسه
dedi biri vek zaningha vek üniversite ya bu. Yani burada perverdeya ya astronomi da tekirine, burada mesela steriknasi he bu, matematik he bu, tarih he bu, coğrafya he bu. De gelek van dersan da dinabera van kitabın derezi da şey Neclül Enamji. Aynen. Madem ben Neclül Enam'e medes bekir, ma mustemez hazzikim. Neclül Enam'e da. Çünkü ben var ser mahlasawi ko çma Ömeriye. Ev geleki giringe. Bahsen min Neclül Enam'e kir. Emenek bahsen Navaroka Neclül Enam'e kir. Çma giringe ko de medrese da ketiye Asta kitabı rezi. Rast. Spas dikim. Deka çak da baskir medrese da tahsila Kurdi a dini لسر ماتریال درسی دمشیا ماتریال درس حتی در حقیقت مقاله که نویسی ملیکولین که قاسی سیحت پرتوک درسی مدرسه هنه به تواهی در مدرسه کرده تینی خواندن جوان سی پرتوکی جسه پاره یکی حتی نزدیکی نیوی وان پرتوکا کردینه ev پرتوک جهیل هن عالم جدا جدا وان هاتن انسان جوانا یکشی نهجل انامه پرتوکا درسیه نهجل انام قاسی کو تصنیف کاتگوریزاسیونا کتابین ماتریالین درسی را کمک کردن دا استا لیسه دا تخواندن مثلا ام بیشن دا استا sınıf اول yani da asla dibistana اول da پرتوکا نوبهارا بچوکان پرتوکا مولودا ملای باته و هر وسا قرآن کریم اساس دین تهم کردن وقت دبستانا سرتای ایجا دبستانا لیسه دا اصلا لیسه دا جی شش هفته پرتوکی کردی تینه خوندن جوانا یک نهجل انامه نهجل انامه ملا خلیلی سرتی وکیدن سرفا کرمانجی علی ترموخی وکیدن زهرفا ملا یونس ارقتینی هاکذا جوانا شش هفته پرتوک هنه اوناجی دا اصلا لیسه دا تینه خوندن اصلا سیاده دا اصلا üniversiteye da پرتوکن عربی گرانینن و edit de da tefsir, kelam, mantık, belagat da xandekar kurdubun diqadine. İşte da asla lisede nehçül ana mecaravi hem tera baveri heye, esası din heye, adab heye, çok mamuste ki vahbici baskır, usul adab heye var hamiyan dukhada dicivine. Gaba xwendekar hem alem hem dibe hem perverde dibine ve gidince adabu muaşereti hem dibe ku civat da bu da insan ki kamil insan ki gihişti. Böyle. Ev mala xali serti mesela em dibine gese hejaya minha Portuki ve prani Arabine. Böyle. Usa em bejin çarpınç Portuki wi ko ligor lekolina xwamin kir bu Kurdine. Neclül Enam jî di navan Arabiyan de, di navan Portûkên Arabiyan de jî wek bêjin em dikarin bêjin ku Portûka herî bi qîmet e. Rast e. Ev qîmetiya wê jî her wiha maleyên ku medreseyan de bûne wê qîmetê dane male û her wiha xiste müfredatê. Rast e. Ca ev mala xelê duwê serdemê de ku em zanin ku sala 1705 û 5 yekan hatiye dinyayê tahmine 1800 da 1830 de belki ve Portûkê nivisand be. Muhtemelen yani davya yani nive amre xuy davi da muhtemelen. Çünkü kifşe tecrübe berfereji hat. Yani visan çıktı gelek mecari almi hane o asatı xuyane kur nezi davya amre xada evad derxistiye holi. Böyle. Ev az xwazim duwê demê de yani demakon nivisandiye. Belli. Ev rewşeka çawa hebû di nav wek bêjin bi taybetî şkolên Osmanî hebû. Nav medreseyan de weka rewşeka çawa hebû ku mala Xelîl gote ku ez ê pirtûkeka bi vê rengî binivîsîm. Belli. Aras duwê demê de ez kurt bikim boy ku mamoste qasîda xwe bêje. Keke Hüseyin wê demê medrese û perwerdehiya ilmî ciyên cur be cur wek navend pêş ketibûn û pirtûkên dersê ê Kurdî zêde bela bûn. Wê serdemê de pirtûkên Tirkî ê dersê ê medresa jî çêdibûn. Nava Farisa da jî ev tradisyon ev anane hebû. Di Kurda da jî dest pê kiribû. Êdî Kurd piştî serê serdema İslamê ku dîn bawerî hêm bûn piştî wî jî pirtûkên bi zimanê xwe ê perwerdehiya medresê derxistin pêşî Alî Teremoxî serfa kurmancî nivîsî paşê wan êdin. Gava em tên serdema Mela Xelîlê Sêrtê êdî hemû medresên herêmê Hîzan, Nukûs, Bitlis,
Hakkari, Cizir, van heriman medrese edi qasi üniversite olsa mezin berfire. Belki her yek düsut sesi talebe van hebun her ikim vaka üniversiteyi naha. Ciber ihtiyaca materyalin dersi o boy berdevamiya ve van pırtukan melekhalci ev pırtuk da nefsandın. Asas berfirahya ve heye ezbejim eğer boykum müjar دريجنا بقى از اوقاس يزلح بكم بقى مالتاوا سيدا منها وقت بيجن ملايكي مديجي لدياربكر مالا فيزي güzel soy نام بري خو بدن دياربكر بهم في مجاربه غريدايه انها باوايكا زندي واللي قال حوالي من احمد يوكش نها لدياربكر احمد روجات بخير كو ايرو مجاره مجهر وها مالا خليل السيرتيه كو سيدا هجاجي اوجي بحثا مالا بك بتايبتي از حزكم تبيجي كو مالا خليل سيرتي في برسي از حزكم تجي برسي مالا خليل سيرتي كو او در حقي ودا تشد زانه كرمك Rojbaş Hüseyin Eker Kovunje zanın medrese di diroka Kürde da medrese gelek ciyeki giring digrin divan medreseye da bi sedan zede alime mazın derketine o van alima liser tefsiri, liser fıkıhe, liser edebiyata Kürde gelek pürtük nüfsandine yek şivan malayajı kuvveka koteji gote malakhalli seyirteye emici liseri bağıfın em bune meyvane mola feyzi güzel soy evcidi derbare malakhalli da bağıfı seyda zor spas ki ma kabul kıl malakho درباره ملخلی در خود چی بیشی انسان کی مروه کی عالم کی چه آبو ولا سيداي ملخليل شرق مدى بنافو دنجة إنسان كي جالك معتبرة عالم مزن دحقي ودا خوش خبردن او مقتدا به هما قوا سيداي ملخليل تشتكي ببيجة هر تشتوي تقبله سيداي ملخليل دسا حزار سدو بنجي وسسي شعرادا هاتية الدنياي عمرك خوش شيرين بزرگ و صفا در باز کریه هما ببیجه نزی نوت سالی عمر کریه سیده ملخلیل تمام حیات خو بخوندنه به علم و عرفان دوام کریه عالم شرقی گلک جه استفاده کرنه د کردستان همه ترکیه دا همو فقیه کل حجرات خوینن لمدرسات خوینن اولی وی مولودا شیخ حسن ارتوشی حکاری مولوداوی بزمانی کردی دخوینن پشتیوی درباس نوبهارا شیخ احمد خانه دبن جبو خاطر بزمانی کردی زمانی عربی بعلمن تملکی عربی اساسکی عربی خوشک جاوا نوبهارا شیخ احمد خانه دعلمن اعتقاد خو باوریا خو اوجي جنهج الانامه سيداي ملخلي اللي سيرتي دعلمن من بخجي اول نوبهارا شيخ احمد خانه خوند داوية من نهج الأنام خوند من نهج الأنام خوند من قالك جاي استفادة كر أز باورم كتابة من قديان أشوم شعب العقائدة كتابة من تهايد علم عقيدة دا تشتكي السيداي مال خليل تزارو كتير مدى درس مدابو وي علم من لسر عقيدة سيداي مال خليل دوام كر هي ناجي السر عقيدة سيداي مال خليلم عقيدة سيداي مال خليل جاء سنتو جماعته أفي كتابة جي نهج الأنامة نهج الأنامة سيدنا ملخلي دحبات شكرية خدا قبراوي تجنور بك يكجي بزماني كردي يكجي بزماني عربي بزماني عربي نافي دانيال سعد الإسلام بشرح نهج الأنام يكجي دبي نهج الأنام إجا كتابة عقيدية تدا التصوف تدا هي أخلاق تدا هي وأفان كتابة دهمو شرق مدى تخوندن عالم قالك جي استفادة كن حتى دحب زاروكي من هنا هردو زاروكي مجي في نهج الأنامي مبوان ضايا خوندن حتى مجي كيرا قوتي أزبركة برا في نهج الأنامي دحافظات تدابه حياة ترى تملي اعتقادات أساسي اعتقادات اف كتابه وصاب برتوكي مهمة أقوى برتوكي مهمة إجا خديش رازي به حزتي أستاذ بخجي بحث سيدنا ملخلي تكا بحث مصنعتيا ويدك بحث علم وعرفاني ويدك بله حزتي أستاذ بيد شرق مدى عالمك معتبر يعني سيدنا ملخلي رد بي عالمك معتبر مقتدى به اقتداء بتكرن حقي حرب الصحابية دا قصيدة قوتيه جشر صحابة مكن قال وقيل لو بهشتنا قاتلوهم قتل جحرب الصحابية
قالوا قيل نكن لو را قاتل جي مقتول جي هردو جي اهل جنتنا دبي وانا باجتهادي كرنا زيد زمان خود درجه وي عصري وي زماني نكن حزيتي استاذ بخوجي دليل اخو سند اخو حجه اخو جي سيداي ملخليلي سيرتتينا يعني لسر قلتنا حزيتي استاذي ما فهم كركو سيداي ملخليل شقا ذاتك مثلا اجا سيداي ملخليل كتابي وي قالك جرين كان قالك شيرين هنا يجي القاموس الثاني القاموس الثاني افياجي بله القاموس الثاني دجلده دجلد وقت مولانا جامي لسر كافيه كافيه ابن حاجبه ابن حاجب خوشي كرده يعني دنوا كردستان دا تملك قالك خوش علم النحو دا ابن حاجب آفيتيه اجا سيداي ملخليل جي نزيري وي وكاوي ربيع كافي كي جاوي daha izahat litir daha izaha izatir kafi ki mazın çekir kafi ki mufassal لسروي كافيه جي بان هردو جلدا شرح وكشف وي çekir لبلي فقيه ما يعني افيا سويا في كتابه قالك بلنده يعني قالك عاليه افيا ايكو بخينه ده تمام علوم دا دبا متبحر اسبابرم ايكو لبل دست فان سيدايا مازن بونه البلد دست سيداي ملخليل البلد شيخ احمد خاني البلد دست مولانا خالد الشهرزوري بديع الزمان سعيد نورسي ند جامع الازهر مصريدا ند يونيفرسيتا مدينه منوردا عالمي ورا جرينك زانا عقلمند تشينبونه ام via بدفكي نابجن ايرو الدنيا دا يكجي حاجتي استاذ نافو دنگدايه عالمكي علماء ميه دركتيا نورسي نزي سيرتيه لكلك حاجتي استاذ دا شهرزور مولانا خالته زمان الدولة عثمانية دا ايكو الدولة اللي بيها اشتيا بطريقة اخو بارشاد اخو مولانا خالته مولانا خالد شوا وفاتك خدا دولة تسليم حاجتي استاذك اوجج علماء كردستانية يعني قواكو مرو لفانا قداريت كا شوا زمان بريدا خدا جبو خاطرك امتي اصلاح بك بيخنبرات شانتن جبوك ملتي اصلاح بك دا اخر زمان دا وقتك فتنه شديد بيه وقتك فتنه بر شديد بيه خدا دحب عالم كردستاني شانديه امتا امداد امتي يكجي مولانا خالد الشهرزوري يكجي بديع الزمان سعيد نورسي واي وقت سيداي ملخليل واي وقت شيخ احمد خاني اي وقت فقيه تيرا اي وقت ملا احمد الجزري بناجي بقصيده خو بعشق وشوق خو نور عرفان آفتنا قلبي وان ام جوان عالم را قالك من الدارن حتى ام صاحبن ام دائما ام جوانا فاتحه بخينن ام دائما جوان را خدمت بكن دفي شرق مدى خدمت علمي عباره جوان ذات تنينه افانا رئيس علماء يعني افانا نامدار علماء يعني ايكو بدست فان عالم جي مزن بونه عالمي كي قالك مزن دو كردستان مدى رابونه من تفسير آلوسي خودية تفسير آلوسي اوجي كرده بحث كدبي از وقت كردستان بوما كردستان تركيا ادنava علماء دا قريمه من مذاكريه كو قالك علماء وان سيدن اولاد الرسول من تحقيق كركو افياج الشيء دبا شما من فهم كركو د زمان دولة بريده لقارشي اهل بيتي هنا كي ويتشاخي حكمتها ويتشاخي اقتدارها ويتشاخي زمان بريدا دا على هي السيدة دا هنكي حالها بونا رفيانا دا شرقي دا بجيبونا دا سيرتي دا و لواني دا و جيراني وان جوارا دا قالك عالمي مزن جالي بيت الرسول تدا بجيبونا و بونا سبب فتح فان مدرسة ميراث پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام ميراث إمام علينا ميراث أهل بيتنا ميراث حسن وحسين وحزة عمر سيدان ملخليل جي خداي برحمة خشاكا يك جوان عالم مزنة أم جوارا من الدارن حرمة كارن سيدا خدش ترازي به مرة توابه خدش ترازي به ايش تشكرتكم قالكي بمين بخير خدا في خدمتها قديم ان شاء الله. Gelek spas. Bele seyneker mola feyze güzel soy de derbare malahallisiyeti da axfi gotneves. Ahmet gelek spas malata ve slavê min ji malafeyzî re ji hene xwedê jê razî be ku Em jî silav dikin. wek bêje mamoste me ji vê derê silav dikin xwedê jê razî be ku seyda
هات سر مجارك gelek خوش سيدا باسكر جو وقت بيجن زانيارك لناف تركيا دقاره تي تركيا هر وها او كده بينه بيجي كو مالي ودر ببراني سيدن كو تي سيدي عربيته بله كو هكا كرد به نه سيده نوصا يعني او بله يعني ناو خلكده تشكيو سهيه جاج سيده رايد بيجن تخمينا بيجن سيده يعني نوصا ما خلي سيرتي دبيجن لي tabi nesil ketine nava hevdu yani çan du zaman baveri ku ketiye nava hevdu ey Müslümana kijan edi bir kijan zamanı bin vise bir kijan çandı bin vise bu zamanı ve hemhaldı ve edi yani seydi u kurdbun merivli karaj hevdu bike bemen kanaatamın o bu xu seyday melekhaleci kurdi nivisiye edebiyata kurdi da buya nunerek buya seterkek o ve hele da او چند ایدی لهف کلیجیه بله ایدی بویا یک بله نوال سر سيدا من صباح فن كيكي وهبي تجي سيدا نفسها دمالي يعني تجي بله اجي ملابم ومعلولا تقاعد بله تقاوت بوي سيدا منها او البرده هلبس شي هي بله هلبس فقيه تيران اسبوع بله راست تي هم يرو بسواق بيجن سيدا مال خليل كوام بيرتنن ليكو ام وكبيجن سيداي هيجا فقيه ايران مالي جزيري جام ببير نجي چنا باش بالكو بس گلكي نافدار گلكي بقدر قيمه جمره هشتنه تا قلتنا كي تدقو من قلتنا تبري خسر ما فكي ev tespit mühim zaten ben bahsa seyde melekali jidikin zaten evan cevherihan tamam aynı cihi derketme o medrese evan tamam mahsulün medresine jibel yuqasi her yeki yedin çeytire xoştire baştire İcan ha inşallah mi qaside ke faqih Teyran bixunin ev qaside ji liser aşkiye malum ve dil cihe aşkiye serida aşka xudi paşi aşkın dini İcan inşallah mi jwara bixunin bira dil temaşana خوش به temaşana xoş u geçbe ذكرك Dilcimin nakit hayalan bu me pervana yalan Beriya husnu cemalan Aydilimin aydılo Beriya husnu cemalan Aydilimin aydılo Can feritim tenebinim deftere aşkı dıkhinem Serhoşu sekranu dinem Aydilimin aydılo Serhoşu sekranu dinem Aydilimin aydılo Serhoşu sekranu mestim ef'aye esvedi gestim Sevru aram çocuğu destim Aydilimin aydılo Sevru aram çocuğu destim Aydilimin aydılo Sevru aram usikune baziye lavne uyune Dil bi pencan kir bi khune Aydilimin aydılo Dil bi pencan kir bi khune Aydilimin aydılo Bazı mekirim sikence girtmez bi her du pence Min müdam dünce birence Aydilimin aydılo Min müdam dünce birence Aydilimin aydılo ساعات خوش دنگلتنی به انشالله مالت آبا از حزکم پرتوکا نجل الانامه نشان بدم تماشاوا نجان پرتوکا نجل الانامه کو بود بینی کو پرتوکا کا زاب پریویجی زاب وقتن لی ناوروکا و گلکی دولمنده fiyata vena yani kesin ko bejin ya kame çoçab yine fiyata ve jwara bejim yani fiyata ka gelek erzane ko 3 lira nive yani ne 4 lira ji un ve portuket karın bıkırın o buxinin bidin xwandine zaruke bidin xwandine jiber ko mago dinave da nasihatene dinave da wazhene dinave da adab o edep heye her waha ko seyda heja keke vehbiji ko
ویجی باسکر آداب صفر آداب خوارن جدنا ودایه جکرم آخوا که هک ون سیلی رو نیوه و کم بیشی که از بدم کدره جکرم آخوا بدن و پرتوکه بکرن و بدن خواندن جبر کو اف هم چاندامه هم دیروکامه هم جی بریا اسلامیت زیاتر جی مرواد دناسین و بزمان کردی اما افگاله که خوش بو مثلا سیدی جی هر واحیه و مخلص اکویج هجا باسکر بکو آمیه اوش کته او مخلصاوی Aras Ömer'i bun dek Şeyh Mus Zuli بله meşhur aynı malbat dene hasebandın. O Ömer'i bun arast hem deka derdora Merdin'e kazake binavi Ömer'i heye. بله O hinek ve Ömer'i diginin Hazreti Ömer hinek şi ve Ömer'i vek babeki Kurdai beri vek navi aşire deka Bekiri Embejin Haseni bu şekli ama giden boy aşireta melekhalli serti vek Ali Cani ciddi gotun arast او iddia ki usac hed berhemi derhak hayata wida بله o bu şekli ne او مخلص شوقي براني ده هلبست خدا بكارانيه بله هلبست خدا بكارانيه o ev helbest her edebiyatı klasik de davya vanada davya helbesti خدا لقب خو مخلص خو داش كريه او وك مهر لسر نافي وان مايه بله تبعصا الشيخ موسى الزولي كر راسته سلطان شيخ موسى سلطان شيخ بله بله راسته راسته تربوي هي بله كو وك بيجن جور ده بيجي كو نسيبه يعني ما لقب جور ده انا كصاد انا كصاد بيجن سيدا منها مثلا سيدا ملا خليل پرورده وی چی بو یعنی تحصیل وی چی بو کو اوج مدرسه ده هر وها پرورده بو راست او مهمه مدرسين ودمي دكاجي كو پرورده بلند هناكي كور daha tekkerin merkezin cudacı. Mesela Ahmediye, teze mesaj jıvırhat. Bele. Cizir, Müküz, o Bitlis ve demi ci mühim bun. Hizan bixuji bu şekli. İra peşe ku van derdore nezik tahsil axwadike. Tahsil axwaya esasi ku icazet verdigre. İcazet ci ku icazet davi verdigre. Diploma, doktorayı, masteri egerem mukayese bi roja iro rabikin. Le Ahmediye لجم ملا محمود بهديني لآمدية آمدية أجيك تزم مساج ترى بلي باشور بله تيجي ورا مدرسة وراجي حقت أصلاً برمزن وحتى مدرسة قباحانة مدرسة قباحانة تاريخي جلور هي بله ورا پرورده که برفره دهات کردن حتی هلبسته خوب پروی لور نویسیه لوان آرشیو ورده ویداوی هلبستی وی درکتن هولی ایجا مدرسه اجازه خوی داوی دیپلمای خو کجور دگره به هیزانه لهیزانه او چاقی نفس هیزان نوا سوره آنها تیگوتن تابی وک باجرک خرابه آنها لهیزانه لور 8 مدرسه تاریخی هبونه که هر یکی دا 200 طلبه هبون دوانا وان مدرسه دا مدرسه میدان هیه لمدرسه میدان قاسی 5 سال هنک جافکانی دبیجن 10 سال درس دایه و پشتی ویجی گاوا کو درباسی سرتجی بیه لوجی برهمه خو نویسیه o edi icazet daya edina mesaj ek teze hatu bu basawi kir ben paşa damkarın avut te baske te go ders çi daye bele o kesi ko ders çi kirti kine acaba mesela yani navdar hen bele hene mesela ve demi Mela Abdurrahman Baleki çünkü gelek ko je ders kirtine mesela Abdurrahman Baleki او جيل هرم كردستان بالك او عشيرتك جذبه راسته tabi berfereha rastı Baleki meşu anha Bitliseci hene rastı ملا محمود هلنزي ملا حسين خوشابي ملا يحيى المزوري يعني ذات اوها وكدن مثلا ملا مصطفى كوريوي خاصه وك شيخ الاسلام لحكومه الجزيره ميرنشينيا الجزيره وظيفه كريه وك شيخ الاسلام çünkü مير الجزيره وچاغي مير بدرخان جمال خليل طالب وداخزا عالم کی دیگه وک شیخ الاسلام کو حکم دینی اداره دا فتوا بده یان جری نشان بده او کره خو ملا مصطفی دشینه وردا وظیفه دیگه او مدرسه سوردا درس ده او وکیدن عالم دنیجی اوسا جه درس دیگرن و همون سلسله اجازت چاک مساج اکشی تزاحات بو اشارت کرد بو مدرسه سلسله اجازت ای و سردمی ای حتی و داویه
giştik digejin var. Beriya wî tabi ew jî alimê dinê heldaye wek em bêjin saziya perwerdehiya bilindiya îro yek. Çawa mesela hemû doktora, master, diplomayên wê digejin yekê saziya perwerdehiya bilind. Wê serdema Melexelîl da jî hemû diplome, icazetname, şehadetname ilmî silsile wan digişte wir ew wek müracaatekî menceeke tesdîq û perwerdehiyê. Maşallah. Hecem ne mesela em dibînin ku duwarê Melexelîl de metoda pêxemberê me dibêjin meşan de yani pêşî di serî de zarokê xwe perwerde kiriye dûra jî derdora xwe perwerde kiriye em vê yekê dibînin lê me got ev seyda helbet tesîrekî ku vê ilmê pêşiya ku bigire divê tesîrekî ku ji hinek kesan jî bigire heye ku em zanin ku Malayê Cizîrî Feqiyeta İran Ahmedê Xanê ku pêşiya wî de hatine sadî sed bandoreka giring e lê bi taybetî kesek heye alimek ku jê bandor girtiye Yani arastı mesela bimin mesela hemşeriyi wî hene Kurdî nivîs ji hîzanê mesela Meleselîm yê hîzanê heye ağa okî bêdarî heye vana dîwanê wanên Kurdî hene vana tesîr gelek jê girtiye wekî din jî ça Seydayê Melewey Feyzî eşaret kir Bedûzan Saîdî Nursi jî berhemê xwe da besa Melexelîl dike gava em lîseyê da bûn me teze Pirtûkê Kurdî dixwend kitaba Bedûzaman de ez rast hatim orada cikî da digot yani 30 sal 25 sal berî Tirkîtê ew hat digot bizde sözü hüccet müdakik bir zat Kürtçe demiş ki ew beyteke wî neqil dikir ji şerrê sahaban meke qal qîl lewra ew cennetîne hem qatil ve hem qetil besa mijarekê dikir bu wê beyta kurmancî ve izah kir bû bala me kişan Bedûzaman digot bizde sözü hüccet yani otoriteyeke ilmi o zanyarekî bilind bu ya efkiye çiye navî jî negot bu tenê wesfî got bu paşê ez Nehcul Enama Melexelîl de rast hatim mi dîwa ew gotina ku Bedûzan neqil kiriye Pirtûka wî de derbas dibe ha me got kifşek ku ew kesek ku Bedûzaman wesfa wî dide ev e otoriteya ilmî û zanyarekî hêja maşallah mesela kifşek ku Bedûzaman jî jê tesîr girtiye û ew nedinê jî eger ew kum Seyda ez ê werim ser Seyda em ê werin ser berhemên Seyda jî berhemên me got ew muhim e wala rast me got nûbihar wek bêjin me got nûbihara piçûka Ahmedê Xanê kete bîra me Ahmedê Xanê jî her wiha ji bo zaroka ji bo piçûka wek bêjin pirtûkeke gelekî xweş nivisandiye lê Melexelîl sêr dicî Neclûl Enamê ji bo em bêjin ew xort û xortên ku dikevin balix dibin ya wekî lîseyê dikevin vê pirtûkê jî vê pirtûka hêja jî her wiha nivisandiye me got gelekî hêjaye erzan e lê qedrê wê gelekî buhaye evêna nizîkê 3 lîre û nîv 4 lîre û ser internetê rehetî dikarin xwe bigînin vê pirtûka hêja ji kerema xwe jî bi zarokê xwe ku bi zimanekî gelekî rehet jî hatiye nivisandinê bi zêr û zûber ew kesên ku wek min zêr û zûber nîm be bi tîpên erebî ew nikarin bixwînin lê ev pirtûk bi zêr û zûber hatiye nivisandinê bir hetî jî dikarin vê berhemê jî vê berhema hêja jî bixwînin hêjayê min em ê werin ser we qesîdeya ku cana xwe tê ku qesîde lê dixin ku tên gotin her tim dayikam dike bîra min ku digoya kurê min çika bisekne bira ev qesîde bira qede bira em hinek ji vê dinyayê dûr bikevin ca divê tu jî qesîdeyeka wisa bixwînî ku em jî ji vê dinyayê dûr bikevin ku em bizanin ku em ê rojekî bimirin em ê rojekî koça dawî bikin kîja helbestî kîja qesîde tê bixwînî ji Marata ve hakikaten te tespiteke mezin kir tevafuk jî çêbû ev helbesta ku em niha bixwin helbesta Mela Hüseynî Bateyî nivîskarê Mewlûda Şerîfe Kurdî helbesta wî jî bi navê ya Reb hewar se car hewar yani hewara xwe gihandiye Xwedê da niha em bêjin di îtiqada İslamê da ya herî mühim ew e ku mirov pêşî hewara xwe bigihîne Xwedê paşê bigihîne wasteyan îca Seyda jî îtiqada wî salem biye û hewara xwe pêşê ji Xwedê xwestiye em ê niha înşallah ew jî bixwin Ya Reb hewar seccar hewar perwane qet nakit qarar Xweş muhbete havî tînar Ya Reb tî dermanê min
خوش محبت آوی تینار یا ربتی درمان من سجار هوارم دکمه یا آقا دار عالمه درمان بکه و علمه یا ربتی درمان من درمان بکه و علمه یا ربتی درمان من و علمه درمان بکه سرائر ظاهر بکه داخل الحاصل بکه یا ربتی درمان من داخل الحاصل بکه یا ربتی درمان من الم چیه محبت درمان صبر و سکینت یا رب کی بقسمت یا ربتی درمان من یا رب کی بقسمت یا ربتی درمان من یا رب کی تو بنصیب تجلی یا حسن حبیب درمان بکی دل خریب یا ربتی درمان من درمان بکی دل خریب یا رب بکی درمان من بله خدای تعالی جد تمام دردارا مطلقا درمانی هنه خدای تعالی دوی آردا هری پیشی یک نخوشی معنوی کتنه خدای تعالی درمان معنوی جوان را نصیب که یک نال نخوش خانه جی نخوشن خدای تعالی هم درمان معنوی هم جی درمان مادی جوان را نصیب که انشاءالله آمین انشالله والا تاوا خودش ترازی به دنگیت ماشاءالله گله کی خوشه ده هر تب قصیده غنات خوینی هن سیده بله از قصیده دخون بابه میجی سیده کی مدرسه جبری قصی هیچ پچکتیا مدا سیده بابه من به کلجان جی سیده مل احمد جزیری جی فقیه تیران سیده خانی جی سیده مل حسین باتی و هر وکی جی سیده دنه هلبستوان بساعتان هلبست خوان و ام عادتا بوان قصیده و بوان هلبستا مزن بون جبر و قصی که ام دخونن ام پرج به کیف خوشت تگو باوی من مدرسه بله نوسا يعني خودية مدرسة نفسها مدرس بله یک مدرسه را درسید ده درسید ده بابا من جی سیدا کی 12 علمیه و لنورشینا مالا سیدا خوندیه عالمه کی نافدار هبو ناوی سیدا ملا صدر دین یکسل بله لبالو خوندیه ناوی بابا من جی ملا مصطفى وراله بخوجی ملاتی کر نها تقاعد بیه لفقط عالمه کی متبحیره و گل جی استفاده کرد. بله. تجی بخود مدرسه تخواند بونسا؟ بله من مدرسه. بله دستپیکا من مدرسه من بابا و خواند پاشه امام خطیب قدان پاشه من زانگاه آنادولی دا بشه سوسیولوژی قدان پاشه جی زانگاه موشه آلپاسلا اندام من و برای نوزت مبهر رال سر کردولوژی من لیسانسا بلند قرار. او چاقی از گفتن خبره نگه چون ماجرا حوالتیا منو ماموسته وحبی لیسه را لیسه بولان قدام دست بکر و پاشه ماموسته نصیب بو پشتی 25 سال ماستر کردی دام aynı sınıfta bun havale have sınıfı zaniga muşe ja sınıfta jmara qasida dugo wala per xoş vaqti ders qadiyan nava derse da ija paşe koç İzmir'e girefs çend sale edimle telefonu ve gudarit kirjan nasip bu davet ava ve edi cindi zindi müjaddi sen giyişten her gotne ke dibejin ko mesela dibej gotnin in vak bejin amre wan ev şesti hafte ya je penci burada edibejin ko vakti ko azmirim bra malaki medrese vere ser bra o yani diyara kotiş medrese direkti khodesh tarazi ve malata dengete sağbe hece min bahsa malese malay khalil sertetkin ma bahsa nejl al anam kirma ko dinave da hem vak bejin adab و ادب و bahsa vantike leja berhemin ve dijehene ma go prani عربینه راسته یعنی کو مر مدرسه دا به مر تسر تسیر عربینه سکنه هر وان نابه ل بتایبتی از حد کم دیگه کرمانجی تب دست بکی او کیجا برهمینوینه نمونه وقت خواندن یان نه نمونه ناوی اون برش خود تمام از بخوینه نمونه که ام بخوینن هی امی پاشی بخوینن جی bu fırsatı در حق برهمی ویدا آگاهی در حق
berhemî de evin sê berhemî Kurdî hene. Ji xeynin neclül yani Na tev dahil. Belê. Tevî Nehcül Enamî. Xêncî Nehcül Enamî berhema wî ya tecwîda Kurdî. Tecwîda Kurdî. Çi ye? Xweşxwendin û rastxwendina Qur'anê. Em jê re tecwîd dibêjin. bu Kurdî nivîsan. Bi Kurdî nivîsiye. Mesela bi Tirkî heye, Farsî heye, Erebî heye. Melexelîl Sêrtî gotiye bira bi Kurdî jî hebe û perwerdeya telebeyan di medresê de bi zimanê Kurdî bi ser vê mijarê jî hebe. Belê. Tecwîda Kurdî bi Kurdî nivîsiye û teqrîben 240 beytan pêk hem bi wezinkî nivîsiye. İja eva telebê ku gava hêmî xwendinê dibin, hêmî xwendina Qur'anê dibin, boy xweş bixwînin, boy rast Qur'anê eva jî vê ilmî ji wer heldide. Yani ew niha ew wek bêjin tecwîda Kurdî. Belê. Yani tenê destxete an mesela mert kare li pirtûkxanaya bêrikevîne. Na çap jî bûye heye, na çap bûye, belê çap bûye merd kare bibîne jî. O lê ji ber ku tiştekî teknîk e, tiştekî tenê xwendekarê medresê dixwînin, mîna Nehcül Enamî belav nebiye. Belê. Tişkî warekî teknîkî da xusûsî da hatiye nivîsandin. Berhema wî ya sisiya Kurdî helbestî wî yên Kurdî ne. Çak me got bi Maxlasa Şewqî nivîsiye. Pir wî li Amediyeyê gava xwendina xwe ya bilind li medresa Amediyeyê xwendiye li wir nivîsîne. O vê dawiyê ketin destê me. Heta mamoste Abdurrahman Adak eselamê xwe jê re dişirim. Li ser van helbestên wî yên Kurdî lêkolînek jî kiriye maqaleyek jî nivîsiye. Belê. Ew helbestek divê heban divê tu bixwînî ji me. Tamam. Ez Ew ji ya Bana dîwana bixwînî ya dîwana wî heye qet na ew helbestên wî berhev bûne lê hê çap nebûne. nebûne, ne wisa? Maqaleya da li ser xebat hatine kirin, ketine arşîvê, yani ji wendabûnê xilas bûne lê hê wek pirtûk çap nebe belkî vê nêzîkî çap yani hêviya me jî ew e. Belê. Divê em navaroka Neclül Enamê hinek bizanme ka zimanê Belê. çawa ye. Ez bar Tamam, ez nûneyek heye. nûneyek ez bixwînim. Serê Nehcül Enamê da Seydayê Melexelîl dibêje tu guh dêre nutq û beyana fesîh ji ferz û eynane merdê melîh. Yani tu guh bide vê kitêbê ku gotin û beyaneke vekirî zelal e û ji ferz û eynane ey merdê melîh. Ev tiştê ku em ê wê Nehcül Enamê da bijin tiştê lazim û kêrhatî ne ey merdê melîh, ey mervê baş, ey insanê camêr. İşte tabii devam dike wê ya paşê mesela çak mamoste jî got ser adabê, ser exlaq, ser adabê xwarinê. Mesela numunekî jî ez vir bêjim. Dibe Xwedê ev teamê dixweş dane te ji bo hevala Xwedê ev teamê dixweş dane te digel av û fêkî lîbasê li te. Kinc û fêkî û tiştê ku em diamilînin ji bo xwe hevalan peyda bike ji bo xwarinê paşê dest pê bike. Vallahi. Mesela adaba xwarinê yek ev. Wekî dibe di ber zatê pêşî tu destan bişo, wekî ku bi kevçik bixwî qet meşo. Destşûştina pêşiya xwarinê teka hîtabî ciwana dike, xwendekara dike. Li ser zadê rûnê bi terzek edeb piyê rastê rake razîne ê cep. Ev jî adebeke dinê. Deka gava ku meriv çarmêrkî rûnê hem ciyê camêrê din digire û hem jî mîda merve fereh dibe meriv zêde xwarin dixwe. Ama tu nigê rastê rakî û nigê çepê jî daynê hem mîda te piçûk dibe hem aliyê sihetê da jî baş hem aliyê edebê da jî. Tabii berê ekser li erdê xwarin dixwarin boy wî mal jî qerebalıq bûn, nüfus zêde bûn. Çiqas hindik cî bigire ew qas rihet merivê nam bixwe. Ne razê ne pal de dema xwarinê ne bêhiş be bafex û pir xwarinê. Bêhiş awakî bêhiş pir xwarinê neke boy ku siheta te zirar nebûne. Pal jî ne de bi hurmetkarî bixwe ji ewel ve sarke kela kelme xwe ji nav hindê ji jorê firaqê me xwe li pêşiya xwe bixwe û hakeza numuneyên adaba xwarinê wisa nîşanî ciwana dide, nîşanî civatê dide. Ana hêjem niha mesela te devê xwan ez çûm rojê medresê. Belê. Rojê medresê da niha mesela bandoreka wisa ser min heye ev pirtûkê re. Belê. Yani xwe tê ku ez rûdirêm ez pişta xwe nadim dîwarekê. Ji wî Hayatı da ezdan ji ber ku di wêngê da di vê medresê da di medresê de ku zimanê Kurdî ku hêjayekê wisa tiştekî nivîsiye û wek merva perwerde dike. Yani dibêje ku tu vîna bikî baş e, ca bi mane, ca bi helbest. Ez vê merak dikim di wê demê de yani mala
کیماسیه که بوی رنگی دیته که گوته که از شیرت و عادت و جبو زاروکان از جبو گنجام بنفسیم یعنی دناف کردا دا اف کیماسیه که بو یعنی نظام بون بخارنا نظام بون ادب صفره نظام بون که تشکیل سنفسان او مهمه سپاس دکم دکات دوی سردمی دا که علم پروردهی پر زیده بو دناوا کردا دا جی دناوا عرب ترک و فارس دا جی وان ملتا her kesi lehevdu deneri mesela yeki dinav kurda tişteki bidita xwediye zamanın ew dixwast ji wî numûnê cem xwe çêke kurda ji gava cem wana didî dixwast cem xwe çêke ev rekabeta erênî bû sebebê pêşketina civata bû sebebê geşbûna derdorên civakî yani wek dînamîkeke pêşkeftinê îja melexel ez wer texmîn dikim li medresê dinê li ciyê dinê li bajarê dinê dîtiye ku pirtûkê ew har çêbûne ew jî xwestiye ku divê hêlê da rêberî civana ra bike û rê nîşanî civana bide ji xwe navê pirtûkê jî nehçul enam mana nehçul enamê rêya millet rêya gel yani ew rêya cadda gel ku tê da dimeşe xwestiye wê rêyê rê û rêbazê wê rêyê weka lewheyê trafîqê teka boy trafîq rind bimeşe problem çê nebe ew jî xwestiye rê û rêbazê meşa nava civatê adab û edeb hêmî civana bike esasê dîn perwerdehiyê nîşan bide û civak bikemile û ciwanên ku nûh digihêjin li ser vî esasî geş bibin. berhemeka gelekî xweş e ku ji bo genca hatiye nivîsandinê hêja min ez hez dikim nehame numuneyên li ser wek bêje zimanê Kurdî jî wek bir berhemên wî jî me da lê berhemên wî yên Erebî jî hene em behsa wan jî bikin ca em ê ji mamoste ve bê hinek ji te jî hem seyda ji te jî hene guhdar bikin ew wek bêjin berhemên dinê yên Erebî ew kîjan in mesela xîncî van hersê berhemên Kurdî qasî 25 hew berhemê wî yên Erebî jî hene heta hinek vê hejmarê zêdetir jî dikin وهلنا ذاتك يعني نفسكارك ولوت يعني زماني وقلمه وبركته حقت إجا شنو مجاري مثلا سر تفسير نفسيه مثلا قاسي كو زانم فصاحة القلوب تفسيراويه نبهاري تشابكر ويداويه وقت دسخت هبو وكيدن اصول فقهي درباري اصول فقه يعني ميثودولوجيا حقوق اسلامي نفسيه بعربي وكيدن لسر بلاغات yani belagat xoşgotun û îfadeya edebî demjera belagat dibêjin li ser wê nukte û şerh numune nîşandane wekî dinê aliyê tebeqat em jê re dibêjin hayata alima mezina jî nivîsiye lê ev pirtûkî wî pir wê hê çap nebûne di arşîva da hene heta hene pirtûkî wî hene mesela ser فقها شافیا لسر فقها اشعاریا کو مذهب کردای گلمپریه برهمی وکیدن جی هنه بله بالا تا 25 برهم زیاتر نویسان دیه دی امریدا کو نوتش سالی خود چرح می نوسا امریکی برکت چی درباست که سیده وهبی شوت دوی قصیده بخوینی ل سیده ملا خلیل دستپیکاته هر وها دیسا به او که نجوی الانانه بو پشتی مثلا لیکولنک بو در حقی ویدا کتگویا و اف کیجا سیدا نویسیه وقت بجن برهمک او دی کده دسته تخوان دا گلو zaten وقتی کمد کردولوژی دا دخوان و چاقیجی اف کتاب سیدا کتاب کمه درسی بو ما او دیسا ماتریالی دیسا ماتریالی درسی بو جبرو قاسیجی ام بجن مدرسه دا ام بجن جغی جلنامه zaten bahsa kitabı sevdin iştekirni hiç ka peyame katbu gotu embejin icazet yani diplomayı gelek seyda her dumayı digejne bal seyda melekhelli sirte demek ki yani alme de otorite jiberi qas hakikaten alme kiper heje hiç ka mamusta icaz ser adab tiştegu et khazın duvar da tişteki ilave bkim evji hakikaten mesela embejin تدي وقو عجبا يعني بتايبتي جبوي كردا تاني قوتيه نا معلومه مثلا قرآن كتابه كجهان شموله
Seyda Bediüzzaman ji kudrece divê min dersa xwe ji Qur'anê hilde û em bêjin talîma xwe ji Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem hilde. û ev alimê dinê ji temam olsa Seydayê Melexelî jî yek ji vana ye. Ji ber vî qasî yanî tiştê cîhan şimûl gotiye. Ana mesela ev adaba rabûn rûniştandinê, adaba xeberdanê, adaba sersifrê vesaire evana temam zaten em bêjin ji nezaketa Qur'anê tên. Ji ber vî qasî îja niha mesela em bêjin hiçka mamoste û beyt xwend mesela em bêjin ev nexweşî ku îro çêbûne me ev dinêrek ku em bêjin ku guhê xwe bidane wan beyta ev nexweşiya çêne mesela te dê İngilîzî divê fast food mesela bi lezgînî xwarin mêrkî mesela em bêjin li ser pî hema bi acele nan dixwe eva hem aykırı adabê hem jî nexweşî çê dike. û dîsa mesela em bêjin obozite yani mesela ku şîşmanî qelewî çê dibe eva jî dîsa em bêjin ku li xwarin û vexwarina xwe baş dîqet nake hema çitê berda dixwe ji ber wî qasî ev pirsgirêk çê dibin. Ha demek ki em guh bidine alimê xwe ki alimê me jî guh dane kitêba Xwedê Qur'ana Kerîm û guh dane sünnetê seniyê û em bêjin îstiqameta wan rast e ku em guh bidine wan da înşallah em ê hem axireta xwe qazanc bikin hem jî dünya xwe. İnşallah heviye me jî ew e nihate behsa fesfûtê wan kir yana seydayê min ana em ket bîstû yekemîn wext diherike yani wext diherike lez û bez her tiş biye lez û bez yani divê ew kêda jî divê nan jî divê merzû bixwe lê tabii helbet wek cenabê te jî got ku merva ne ji lela xwanda li gor şîretên wê adetên wê li gor tiştekî gotiye merteb geriyana ev nexweşî jî her wiha denetketin xebera te ev yek jî heye lê helbet tabii jiyaneka wisa ya rastî jî li ber me ye jî ev jî heye Jiyana herî xwezayî ew ku em bêjin çawa hatiye gotin mirov wisa bike mirov daha rahat bigire. Bele saata te xweş te wek bêje helbesta dawî tê bixwînî ji ber ku dema me nema me behsa demê kir diherike yani mala te ava te ser çavêm serserêm re hatê xweş te razî be me dengekî xweş ji qasîdê dengê te me bihîst mala te ava hêjeyê min wek bêjin gotina te û dawî li ser malaya xelê sêr tê ji ber ku jiyaneka elhemdülillah gelekî bi bereket jiyaye ben hemî jî gelekî bi bereketin wek dawî te tişekî dixwazî ser ew ha ez bêjim ew derdora elmiya ku Melexelîl têda gihîşt û mezin bû ew serdem wek çavkaniya edebiyatê wek çavkaniya perwerdehê bû mesela li wê demê hîzanê yan jî li sêrtê her wiha ciyê dinê ku saziyên perwerdehî edebiyatê hebû ev sazî heqet hê jî tesîra wan li ser civatê hene û ev tradisyon yan ev ananeya ku Seyda jê tesîr girtiye û berhem nivîsiye wek ça serê mijarê de te anî ziman buye adetekî nivîskî û berhemê nivîskî derketine û berhemê devkî ên gelerî jî pê rahatine her du wek du xal yani êdî me dikare bêje bi saya Melexelîl di Kurdî da tradisyoneke nivîskî wek ça yek Dicle be Dicle wek nivîskî yek jî Firat be wek edebiyata devkî li rexev hatine her du hevdira bûne alîkar yek nebiye maneyekî ev jî tiştekî mühim e ji vana berhemekî herî mühim serkeftî Melexelîl e û rê nîşan daye ji êdû xwe ra jî bûye numûne. Mala te ava gelek spas dikim Ezzat Emînoğlu mamoste nivîskar lêkolîner Spas dikim sağ olun. serçavêm serserêm re hatî ku me ser Melexelîlê sêrtê axifê xweş te razî be ve bî viral jî serçavêm re hatî wek nivîskar qasîdevan helbestkeş mala te ava serçavêm serserêm re hatî ez xatirê xwe bixwazim Baş. ca em ê bi dengê te qasîdekê em ê bixwînin me buya we em ê dawî bikin Bey temaşavan neca îro her wiha mijarım me Melexelîlê sêrtê hêviya min ew e ku ev berhemên Melexelîlê sêrtê ku bikevin pirtûxana we jî û jî zarokên xwe ra her wiha van pirtûkên bi qedr û qîmet û bidin xwandinê wan bidin fêmkirinê sibê dîsa di heman saetê da saet niha da dîsa zê li gel we bim heyavên gevînên xêr û xweşiyê da xatirê we Ev qesidaya ku niha em bixwînin ya helbestvanê Kurdayê namdar siyahpoş hem serekê wê dibêje ey felek ji felekê gazina dike bele Ey felek dîsa tekwil kir derd û êşanê dimin
مثل بلبل میل گل کر زار و افغان دمن مثل بلبل میل گل کر زار و افغان دمن شربت لفظ و کلامان او دنی و تاس جامان دایا جمله خاص و آمان جام و فنجان دمن دایا جمله خاص و آمان جام و فنجان دمن